Yo, what's up? Yo teman-teman, balik lagi sama saya Agung. Ya, kali ini saya bakal mainin game Harvest Moon Light of Hope, Pak. Ya ini saya sudah lama banget gak main Harvest Moon. Saya terakhir main itu kapan? 10 tahun yang lalu mungkin. Saya kangen juga ini iseng-iseng. Ternyata ada gamenya ya. Oke, langsung aja Pak, kita langsung coba ya. Gimana ya? New game, saya baru main Pak. Karakternya cowok sama cewek. Jadi cowok apa cewek ya? Kalau jadi saya sih sebenarnya suka cewek, tapi nanti dikata-katain masa main cewek gitu kan, jadi cowok aja ya. Cewek cewek apa cowok ya? Cowok aja ya, cowok. Oke. Oh, apa ini? Oh, nama. Saya tulis apa? Pak Tani aja ya. Pak Tani. Oke, confirm. Oke. Just your birthday. Oh, kita suruh apa? Ini apa? Milih kita waktu lahir itu di apa ya? Di summer aja. Summer, Pak. Tanggalnya 18, saya suka angka 8. Pak Tani summer 18, confirm. Oke. Wah, hujan Pak. Lucu Pak. Tapi ini gerakinya gimana ya? Saya nggak ngerti Pak. Oh, kita di kastil. Oke. Bukan. Gimana? Ya ampun, hujan-hujan tiduran Pak. Loh, kok gelap? Sakit ah? Oh enggak Pak. Cara gerakinya gimana? Oke. Well, piu. Apa piu itu apa artinya? PewDiePie. Brrr. I'm glad you finally awaken. Oke. Ya terus. Are you okay? Yes, I'm okay. Are you hurt anywhere? Enggak. Saya enggak terluka. Oke. Kenapa? There's nothing to worry about. You can relax this. My home. Oh, ini rumahnya si tanda tanya ini. Siapakah namanya? I found you lying in front of my doorstep. Oh, maybe you were caught in yesterday terrible storm. Enggak, kayaknya. Enggak tahu ya saya. Oh no, I'm so sorry. I should introduce myself first. My name is Jane. Oke, Jane. Halo Jane. I live on Island and I'm training to become herbal doctor and I'm so like housekeeper. Oke, dia dokter herbal ya ternyata ya. Oke, dan dia ini like housekeeper. Housekeeper itu semacam PRT itu mungkin. Iya. Lucu ya karakternya. That's right, there are management like here. That's the reason why I called Beacon Town. Beacon Town, saya nggak ngerti apa itu. Oke, kita next saja. So, would it be okay if I ask your name? Oke. Dia katanya nggak apa-apa kalau tanya nama kita, ya nggak apa-apa lah. Nama saya Pak Tani, Pak. Pak Tani. Oh, very nice name. Very nice name, Pak, katanya Pak Tani, Pak. Tersipu. Oh sorry, I just thought it was a little strange. Okay. You see, when I found you in my house, someone had already written you what cover in breakup. Siapa?
Katanya ada orang, Pak. I guess that somebody actually broke you here. Katanya ada yang membawa kita ke sana. Kamu kenapa mikir? Pak Tani mikir. Kenapa dia mikir, Pak? So you mean you think you remember who help you? No. Dia katanya kita suruh ngingat-ngingat siapa? Nggak ada yang bawa kita. Yang bawa kita kamu, Jane. Oh, kenapa kamu ngangguk-ngangguk? Kamu tahu? A girl with blue eyes, short purple hair. Oke. Katanya dia matanya biru. Purple itu apa? Abu ungu. Rambutnya ungu. Kamu hijau ya. I don't think I know her. There aren't many people left in Iceland, so probably you know if seen her before. Oke. Katanya di sini banyak orang di pulau ini, tapi dia nggak tahu, dia nggak pernah lihat itu. Oke, that's right. There are only few of us left on Iceland now because of big storm. Oke, katanya ada badai. Badai apa ya? Saya nggak tahu. Sebentar. Ini kayaknya encoding saya terlalu besar kayaknya. Oke, next. Loh, kenapa kok pusing? It would be nice to see the town go back home is what I said. There aren't many people left. Oke, katanya banyak orang, tapi siapa? Nggak tahu. Dia mikir juga. Dia cuman tangannya cuman gerak-gerak. Wait, what? You're saying you want to live here? Katanya kita ingin hidup di sini. Of course, oke, tentu saja. Oh kan? You're welcome to do so. Even you place here, I think you might be able to live. Oke. Kita diizinkan untuk tinggal di situ kayaknya. The farm at gate of town it's being used anymore. We can go see test work for you. Oke, kita disuruh beneran Pak jadi Pak Tani kan? Ketawa Pak, disuruh jadi Pak Tani ketawa Pak. Kalau di sini jadi pegawai bank gitu ya. Well, here we are. This is the farm. Oke, ini itunya apa? Kebunnya, oke. Ada sumur, saya tahu. Oke. Ternyata besar ya. Ada tempat. Oh, tapi banyak yang masih rusak ini. Kayaknya kita harus perbaiki nih nanti misi kita. Wajahnya Pak. I know what you thinking. It doesn't look like farm, and you're right. Oke. Ini katanya tidak seperti apa peternakan katanya. But I'm sure you'll be able to live on once you till land. Oke, siap. Saya akan berjuang. Doakan saya kawan. Hold on, wait right here. Oke, kita suruh tunggu. Mau ngapain kamu? I'm pretty sure the people who live here before were using it. Oke, katanya orang yang hidup di sini sebelumnya itu menggunakan ini. Apa ini? Kayu? It has to be here. Oke. Here is this. Oke. Oke. Siap. Oh, siap. Dapat. Oke. Sit. Oke. You need learn to grow up your own crops. We're going to live here, so I teach you what I know. Okay. First, you need till the land, make crop file, think as preparing will be bad for your crop. Oke. Katanya dia mau ngajari kita. Oke, langsung aja. So why not tilling small selection land
Harissing. Oke, kita suruh menggunakan itu apa ya? Pacul apa? Cangkul ya? Cangkul ya? Move cursor, empty plot, action button, terus the action button go on try a view. Oke, kita suruh ngasalkan kursor kita di sini. Oke, terus oke. Ini up. Oh, good work, pretty nice look. Oke, you know you might have connect of this, Pak Tani. Oke, connect itu apa ya? Saya nggak ngerti ya. Masa saya harus buka Google Translate? Langsung next aja lah. Moving on. Oke, moving on. Next, try planting. Oh, kita suruh ini ya, Pak, naburkan bibitnya, Pak. Just like before. Oke, caranya seperti yang tadi. Harus ada loadingnya gitu ya. Cebek itu apa ya? Oke, sini. Oh gitu. Oke. What you take a look that? Oh, what you take a look that? You did great job planting the seed into your plot. Okay. Placing this seed, go back to ground. Almost feel us planting this seed up. Okay. I didn't mean to start trembling. Alright, next up, let's try with watering. Oke, kita suruh siram-siram. Oke, kita siram, Pak. Oh, kita ngambilnya di sumur ya. Oke, so you need to fill it with water from well there. Oke, kita ngambil airnya di sumur situ ya. Oh gini. Oke. Ini oke. Apa sih? When you able to fill watering, you can water great. Oke, no, you can water this cabbage to seed just planted. Oke, kita suruh siram-siram itu. Banyak omong ini, Jen. Sini, Pak. Oke. Gak bisa kayak kalau yang dulu tuh setahu saya kita di tengah-tengah itu bisa muter gitu. Seru gitu. Looking very nice. Ya iyalah, kita sudah pro, Pak. Oke, grow weekly bitter and pretty much some basic step on how to grow crops. Oke. Kan ada apa lagi, Jen? Kamu kok gitu kayak benang bulat gitu, gitu. You still look a bit tired. Iya, saya capek, saya mau tidur. Nah, you can free to use it. Oke, kita dapat rumah itu ya. Set those. Oh, kita di rumah sini. Kita ngapain? Sini kah? Oh, oke. What do you think? Make feel a bit. You should everything need for now. Oke, kita belum punya apa-apa. So you can use the bed and kitchen. Anything worry about it? Oh, kita nggak perlu khawatir karena ada semuanya. As doctor, I suggest you rest of day, a good night, sleep. Oke, kita suruh tidur. Ya udah, kita tidur lah. I left in the house on the hill to the north like house. If you any question, come by us. Oh, kita katanya dia tinggal di hill itu sungai ya, di North Lake House. Oke, kita suruh ke sana kalau ada pertanyaan. Oke lah. Oke. Anyway, I leave you relax, get some rest. Oke. Istirahat, tidur. Tidurnya lama ya, Pak ya. Tak kirain cepet. Help someone, help me, I'm being crushed.
I can breathe. Loh, kenapa nggak bisa apa? Nggak bisa bernapas katanya. Siapa itu yang minta tolong? Oh, siapa itu? Somebody help me, please. Siapa, Pak? Loh. Kita kemana, Pak? Sebentar. Ini apa? Record ini apa? Oh, ini. Oh, ini buat gitu ya. Kita keluar aja ya. Tadi kayak ada yang minta tolong. Oke, ada orang di sana. Can you please pull that weird out? With itu apa, Pak? Move the cursor. Need to pull out. You don't need any tools. Okay. You can also just touch the wheel on the screen. Hurry up, please. Okay. Di mana, Pak? Oh, ini. Apa itu, Pak? But you can move that stone too. Oke, kita apa ini? Hewan apa ini, Pak? Piu, I save. Oke, siapa kamu? Kamu tumbuh-tumbuhan? I don't know who are you, but siapa kamu? Siapa nama kamu? Siapa? Si kuning. Pak Tani, I got. My name is Rowan. I'm Harvest Spirit. Oh, oke. Harvest Spirit. Oke. Oh, kenapa kamu kok marah-marah? As you can see, I'm kinda small. I got stuck under stone table and I could even move. This was terrible. Ya nggak usah marah-marah, Rowan. Just we put the stone table here anyway. Saya nggak tahu, Pak. Saya baru datang, Pak. Sumpah saya baru datang ini. Wish people would think about us. Harvest Spirit. Iya, oke. I'm not sure Iger mean how that you mention. I don't sense something strange about it. Okay. Someone know. Oke, kita nggak tahu itu apa, tapi kita suruh tanya sama orang yang tahu. Lady name Jen is live. Your farm, maybe she know about it. Oh, kita disuruh ke Jen untuk tahu apa ini, bongkahan kayu ini apa ya. Oke. Oh, you know her? Let's go to her right away. Oke. Kita suruh ke Jen. Oke. Tapi by the way, rumahnya Jen di mana ya? Kita nggak bisa lihat map gitu. Nggak punya apa-apa, Pak. Kere, Pak. Ya ampun. Coba. Oh, ini bisa gini ternyata. Oke. Saya bingung ini. Rumahnya Jen di mana, Pak? Kita lari aja ya. Oh, rumahnya masih tertutup semua, Pak. Ini kotanya ya. Ini kita sambil keliling aja ya, Pak ya. Oh, masih banyak map yang ditutup ya. Masih banyak yang tertutup di sini. Kita coba aja ya. Ini mungkin I come back later. Oh, maksudnya kenapa kita nggak bisa masuk? Oh, kita salah kayaknya. Oke, ternyata bukan di sini. Kita nyari rumahnya si Jen itu ya. By the way, ini kayak
kuburan gini, Pak. Sepi, Pak. Kita balik lagi ke sini mungkin. Oke. Oh, kita nyari rumah, Pak. Oh, ini grafisnya agak lumayan ya. Oke, kita kemana? Ini? Oh, ya. Ini Jin. Hello Pak Tani, something matter? Oke, ada sesuatu katanya. That's an interesting stone table you found. Oke, ya iya. Saya mau tanya kamu nggak tahu. Jangan-jangan kamu nggak tahu. Wajahmu melongo gitu, Pak. I don't think ever seen it. Oh kan, dia nggak tahu juga itu apa. I think I may have seen a panel similar shape the table even like house. Oh, katanya dia pernah lihat yang hampir sama kayak ini. Oke, kamu malah ngaku-ngaku aja Pak Tani. I have to agree that got quite curious. Okay, why don't we head like host? We even able to find out where came from. Oke, kita disuruh ke like host. Like host itu mana, Pak? Oh, ini yang menara itu ya. Ekspresinya lo lucu. It's amazing. Oke, amazing. Saya nggak tahu ini like host ini namanya ternyata mercusuar kalau di Indonesia ya, mercusuar ya. It has some history. Katanya ada cerita. Oke, serius banget sih Jen mukanya. The legend say a guardian live here, send like happen, entry land makes prosper. Oke, katanya di sini ada cerita melegenda, katanya di sini ada penjaganya. Oke. So, kenapa kamu ngangguk-ngangguk? Yes right, my family have been keeper this like house many generation. Oke, katanya dia itu keluarganya dia nih jaga ini, Pak, dari generasi ke generasi. Sudah 20 tahun katanya. But I've seen several years ago this was Hookstrom and ever since then like housekeeper working. Oke, katanya karena ada Legstrom itu badai ya, karena ada badai itu ini cahayanya nggak jalan lagi gitu loh. I have hard time to fix it. I just won't like anymore until the day stop working all together. Oke, katanya si Jen ini udah berusaha buat benerin lampu mercusuar ini ya. Saya sebut aja mercusuar, Pak. Tapi nggak bisa gitu loh. Oke, it was around that Islam began to change. Oke, semenjak itu banyak yang berubah. It would make me happy to see Islam seen upon Beacon Town. Beacon kayak The Evil Vision, Pak, The Beacon. Once again, but you can do anything about it. Oke. So, kita harus, apakah mungkin itu ditaruh di sini bunter-bunternya itu? That's panel taking about. Oke, ini panelnya ya, bulet-buletan ini. Mungkin tabletnya itu ditaruh di situ gitu. Do you want fill the table panel? Yes. Kita taruh. Oh, kayaknya berarti kita harus mengumpulkan 5 panel dong. Ini baru 1. Oke, bener kan? Do you think it was the stone? Do you think it was the stone table? Iya, saya pikir ini stone table. Oke, berarti kita harus mengumpulkan 5. Dia keluar, Pak. Miracle, I never thought like ghost ever work again. Ya, katanya keajaiban. Oke. Oh, the land has been revived. Oke, rowannya keluar. Jangan-jangan ini nggak tahu juga si Jen ini ada rowan ini.
Apa cuman kita aja yang bisa ngelihat si Rowan ini? Oke, Rowan katanya terima kasih sama kita. Jin, hey, so I notice you keep talking to yourself or something wrong? Oh iya kan? Jin ini nggak tahu kayaknya kalau sama ada Rowan ini. Lo kan cuman kita yang tahu kayaknya. Oh, she can see me. You actually the only one you can see me, Pak Tani. Oke, beneran kan? Jadi Rowan ini cuman bisa kita lihat, Pak. Orang lain nggak bisa lihat, cuman kita. So you might want to whisper when you talking to me. Oke, siap. Siap. Kita harus diam-diam. No, I'm bit worried. Maybe you'll have him check out the hospital. Oke, siap. Anyway, that's really break leg. Basil thanks stone table phone. Oke, berarti kita harus nyari stone table yang lain ya. Something happen if we can find other. Ya tentu saja kayaknya. Berarti kita harus Pak Tani, you need to find remaining stone table. Oke, kita suruh nyari sisa-sisa batu itu, Pak. Aduh, ini misi ini berarti ya. If you to do that, I think the harvest goddess will revive. Oke, siap. Jadi kita harus nyari itu, katanya kalau kita nyari apa ini stone ini sampai 5 katanya bakal ini harvest kita bisa jadi hidup lagi. Oh, harvest goddess, I hope she doing well, maybe like from the will bring some hope. Oke, katanya semoga ini apa cahaya ini membawa harapan baru. Jadi kita harus nyari itu ya, batu-batu itu, tapi kita butuh makan, Pak. Terus kita makannya gimana ya? Oh, ini Pak. Ini siapa ya? Siapa ini? Many waiter have come and gone. Is still sang a table. Where are you? Oh, ini juga nyari table ini, Pak. Oh, ini musuh kayaknya. If the light restore, katanya jika cahaya itu kembali, the harvest goddess power will return. Katanya harvest kita bakal kembali gitu loh. Dia katanya juga nyari tabel itu secepatnya. Ini musuh ini, Pak. Kita nggak punya tembak ya. Bisa kita tembak gitu. Pak Tani, wake up. You have to wake up. Kita suruh bangun, Pak. Anak-anak tidur. Ini kamu tanda tanya tok ya, Pak Tani. Someone has just arrived to Island, but this little stranger. Oke, katanya ada orang yang datang di pulau kita. Tapi berbahaya ini. I'm really rare for people to show of the Island. You must to go to town to meet him. Oke, kita harus ke kota. Oke, kita harus ketemu sama itu katanya. Ini gimana ini? Ini nggak bisa diambil gitu? Bentar. Oh, ini saya bersihkan dulu aja ya. Kita buat aduh, batuk, Pak. Batuknya Bapak Menteri. Sit nggak ada. Oh ya, ini oh, sheet kita habis. Kita ini ya sebanyak mungkin ya buat persiapan. Ini apa ya? Ini nggak bisa diambil gitu. Nggak bisa ya. Aduh, batuk, Pak. Ini back. Ya udahlah, saya
nggak tahu Mas Ian, kita langsung aja ya. Kita ke kota, katanya di kota ada orang, tapi saya nggak tahu itu siapa ya. Kita suruh nemui dia. Oh iya ini, oh siapa dia? Oh boy, no, I just a prime example only Desert Island. Oke. Kayaknya dia tersesat. I was thinking there no way I could do business here. Oke, katanya dia mau berbisnis di sini. Tapi nggak ada orang. Hey, I nice face in town. Katanya dia nggak ketemu orang sama sekali. Say you are interested in some of my wares. Apa itu wares itu? I'm Sam, I just honest, upstanding travel merchant. Oh, oke, dia traveling merchant, Pak. Jadi ya dia itu traveling gitu, jualan. Ini sambil jalan-jalan gitu. Well, pleasure to meet you, Pak Tani. Oke, Sam. Terus kamu mau jual apa? Oh yeah, they're welcome to Island who are looking of the honest. Okay. I know pretty do around here, but they don't have worry about it. Cause I got just the thing for you. Okay, kita mau dikasih sesuatu? Just show you. Come on, let me just show you. Okay. This face actually feel gold every single night. I even know someone who woke up billionaire. Oh, jadi kita bisa kaya Pak, katanya Pak. Tapi apa itu? Of crazy also haven't break this will course this. Saya nggak tahu. Kita langsung aja. Don't picky on interesting. Bodoh amat. Pokoknya kita next saja ya. You're missing out. Apa missing out? Me, actually used to live here. Bit strong. That is until we got hit by the storm. Now I live on different island. Oh, dia dulu hidup di sini, tapi karena ada apa itu? Ada itu ya. Jadi dia hidup di pulau yang lain katanya. Today I saw lake from lake house. Sushi di Smash Where stop by. Oke, karena ada cahaya itu dia jadi ke sini, Pak. Ini by the way, ini jualan apa orang ini? I be honest here, I love to get back into my business on this island, but my shop was destroyed in that storm. Oh, jadi dia sebenarnya pengen balik ke pulau ini, cuman karena tokonya itu rusak karena badai itu. Oh, ini tokonya ini kayaknya ya. Maybe I still have my shop. Oke. Gimana kalau saya bantu? Kayaknya ini holy moly, did you just offer to fix my shop? Kan katanya. Who I am to refuse? I really grateful. Oke, dia katanya senang kalau kita bantu dia. Hey Pak Tani, you gonna have fix shop? This shop is perfect. I'm all for it. Oke. Rowan katanya mau bantu juga. But you need wooden material to do repair, and to do that you need axe. Oke, jadi kita butuh kayu buat perbaiki ini, dan kita butuh kapak. Kita nggak punya kapak. So gimana? An axe there just ran out to hear idea. Gone to axe Jen. Oke, kita suruh ke Jen buat minta kapak. She can probably tell you where you can get it one. Oke. Jadi kita ke Jen buat tanya masalah itu kapak. Ini cinta kita tinggal dikit ya. Cinta ini apa? Artinya lapar? Aduh, saya nggak ngerti lagi. Sebentar
sebentar. Sambil cek gitu bisa kan? Di sini ada apa gitu? Oh, ini yang tadi ya. Oh, itu siapa itu? Itu Jin. Itu Jin, kenapa dia di situ? Aduh, kita kesasar ke sini lagi. Jin. It's something wrong, katanya ada sesuatu yang salah. Malah gini-gini doang tangannya, cuman gitu-gitu. Sam back in town. Oh, this wonderful, katanya. Okay, you need X to do the repair his shop. I see now. Okay. Ax malah mikir. I think Nomi had one wreck. She's still on the island. Nomi? Siapa Nomi? So you want to visit Nomi in the town? Her house has wooden wall on the blue roof. He can probably lend you one. Oh, berarti kita ke Nomi. Oke. Ke Nomi. Katanya sebentar. Looks like you run out of Caberg sheet. Let's give you some more. Okay. You have any question? Please. Oh, kita dikasih bibit lagi. Siap. Kita ke rumahnya siapa? Nomi ya. Nomi katanya rumahnya warna biru. Sebentar. Kita kasih ini. Oh, shit. Kita tadi dapat ini lagi biji-biji dari itu ya. Kita siram. Ini gimana ya cara ganti-gantinya ya? Aduh, kok saya bodoh banget ya. Oh, langsung otomatis ya. Kalau yang dulu kan kita harus ganti itu kan kursornya. Ini jadi semuanya otomatis itu, kita arahin itu otomatis. Kita langsung ke Nomi ya. Nomi. Katanya rumahnya itu atapnya warna biru. Saya tadi sih melihat ada rumah, tapi rumahnya itu kebuka sih, ada orangnya, tapi katanya kita nggak bisa ke situ. Kita coba aja ya. Kayaknya di sini tadi. Oh ya, ini. Nah, ini. Ya beneran kan? Malah mikir. Bibir katanya ada orang di situ. Ya elah, dia lari. Anak kecil mukul-mukul. What are you doing? Katanya, apa yang kita lakukan di situ? Ya elah, Nomi. Korak banget ini penguasa sini, Pak. Ini, Pak, ini preman, Pak. No, Nomi is my mom. My name is Sally. Oh, ini anaknya, Sally. Nomi itu ibunya Sally katanya. You want borrow out X? Iya. Katanya kita mau pinjam X. Okay, you can offer to show up host. So you want to borrow X? Danger. Ya, ini katanya agak, ini ngomongnya keras ini. Stranger danger katanya. Ngomongnya agak keras Sally ini. Loh, mukul-mukul, Pak. Maya, Pak, ngajak berantem, Pak. I'm not comfortable with stranger around my house. Can you please leave? Kita disuruh pergi malahan. Dia katanya nggak nyaman kalau ada orang luar. Loh, malah mukul-mukul. Roannya datang. But you really need the eggs. Oke. Katanya kita bener-bener foto apa. Terus gimana dong? You know Jane is friend Sally too. Maybe she can give you some advice. You know Jane a friend Sally too. Oh, kita suruh ke Jane lagi.
no point just standing around. Go on and talk Jane. Oke, berarti kita suruh ke Jane lagi dong. Nah, coba ya kita ngobrol lagi ya, iseng aja. I don't care how many times you ask, I'm not going to let you ask to someone I just meet. Katanya dia nggak peduli, katanya berapa kali kita minta dia nggak bakal ngasih kapak sama orang yang tidak dia kenal. Oke lah, fine, oke. Saya kejit, saya madul pak. Kita ngadu pak, jadi pengadu domba. Aduh, kita ngadu dulu. Ini bisa ngasih apa gitu? Telling you won't be able to repair this house, you're better off leaving this island and finding somewhere else to live. Enggak, dia katanya bukan. Oke, sebentar. Dia sedih pak. Oke, kita kalau kelaparan gini gimana ini, cintanya udah mau habis ini. Nanti kita tunggu tinggal 3 atau berapa gitu ya. Oh it go, you able to get X? Nggak bisa katanya, malah kita nggak dapat kapak. Aduh. Oh the jelly, I see that happen. Oke, dia tahu katanya apa yang terjadi. So apa yang kita lakukan? I know, if you remember correctly, Sally love bamboo sword. Oke, katanya Sally itu suka bambu. Bambu sword itu apa, bambu sword? Pohon bambu. You may be able to befriend her if you bring some bamboo sword. Kita suruh nyogok bambu pak. Terus dapat bambunya gimana? There are a lot growing around my house actually, so feel free to take those with you. Oke, katanya ada bambu banyak di dekat rumahnya. Terus mana pak? Kita masuk. Come back later katanya. Di mana? Woi. Try giving bamboo shot. Sally give this bamboo shot growing around my house. Take many as you like. Bamboo shot. Rumahnya dia bukannya ini. Ngambilnya gimana, Pak? Oh ini, ya elah, ini bambu. Kita ambil sebanyak mungkin lah. Kita ambil semua. Bodoh amat. Siapa tahu penting. Aduh, ini masih ditutup jalan yang di sini. Kita langsung ke Sally ya. Kita kasih bambu gitu. Itu bisa dibakar atau gimana ya? What's wrong with you? You acting very suspicious. Ini saya tuh ngerayu. Ini Sally ini kejam amat pak. Hampet. Are you about to give me bamboo sword by opening your bag, selection the bamboo sword and take and then talking to me? Iya, saya mau nyogok kamu. But you have trouble finding item. Press LR button to use cursor change tab. Apa ini? Wait, did I just say that? Dia malah katanya dia pertamanya kan nggak mau dikasih bambu itu, tapi tiba-tiba dia ngasih tahu caranya. Makanya dia bilang kenapa saya ngasih tahu gitu. Kita ini use, oke. Oh, hold. Malah saya use pak.
You're giving me this. Dia terkejut pak, terkejut ya, matanya kayak gitu. Ya, saya ngasih kok. You're sure? Iya beneran. Oke. Well, I guess I was just about to get some that can cook some dinner. Oke, siap. Itu tadi malah saya makan. Oh, just because you give a bamboo shot doesn't mean I lend you axe. Ya elah. Katanya kita udah ngasih bambu bukan berarti kita dipinjemin itu pak, kapak. Ya elah, bodoh amat kamu. Who are you anyway, katanya. Siapa kita, katanya. Aduh, ini jahat banget. So you name Pak Tani, you're new Island and you want to be start from. That's right. Loh, kamu sudah tahu gitu loh. Pakai nanya. And who I am supposed to be believing you? Show me some proof. Ya elah, dia minta pembuktian lagi. Ini anak kampret. Okay, I since you claiming you have a farm, bring me some the crop grew and from you. Bring me some of crop you grew in this farm of yours. Apa ini? I know, since you claiming you have a farm, bring me some the crops you grow this farm of yours. Kita disuruh bawa sesuatu yang dari farm. This can be your proof. I promise to believe in you if you bring that some me. Ya elah, kita suruh bawa hasil pertanian kita. Ya ampun, nih anak kampret bener pak. Bolak-balik kayak angkot pak, bolak-balik pak. Ya ampun. Kita suruh ngambil lah ini. Emang udah bisa diambil? Nggak bisa pak. Maybe vegetable grow. May you vegetable grow big, oke? Terus gimana dong? Kita bawa apa? Ini nggak ada apa-apa pak. Tuh, kita kemana ini pak? Malah ngambil air. Kita nggak punya apa-apa tuh. Don't have any item to make. Ya aku tahu gak ada apa-apa. Terus gimana dong? Aduh. Terus kita ngapain pak ini pak? Kita coba balik ke Lily aja ya. Kok Lily itu siapa sih namanya? Ini coba ngobrol lagi. The gabbard you planted early shall be ready to harvest soon. Just go to sleep and they should be ready to morning. Oke, berarti ini katanya cabbage-nya yang kita tanam itu kan belum ready gitu loh. Jadi kita disuruh tidur, besok bangun sudah jadi gitu katanya lah. Tapi itu si siapa? Orang yang itu gimana, dia tidur di luar situ ya? Ya bodoh amat ya pak ya. Ya udahlah, kita tidur aja lah. Bodoh amat lah. Sleep. Oh, save and sleep pak. New data.
udah tidur, besok bangun kita juga mau ngapain, nggak ada apa-apa, alat-alat juga nggak punya Pak. Sudah pagi, jadi kerjaan kita cuman muter-muter gitu Pak tadi Pak. Ya, look at that. Okay, growing big round. I think it's because the lake lost little of power. Oke, jadi kayaknya ini pulau ini apa gelap terus gitu loh, jadi nggak bisa buat tanam-tanam gitu loh. Ini katanya karena ada cahaya itu, jadi ini bisa tumbuh gitu loh. You can harvest crop that already being moved. Cursor crops pressing action button try out. Oke, nggak tahu deh. Sip, kita ambil semuanya. Their cabbage, you really real cabbage. Oke, malah ketawa. Katanya dia seneng karena kita bisa bertani. After the lake was shut down, their harvest gardens vanish. Oke, that is never going to be harvested again. Katanya setelah cahaya itu, karena badai itu, ini nggak pernah bisa tumbuh gitu loh. Jadi dia senang. I'm really happy. Oke, siap. Jadi kita ngambil ini Pak. Kita ambil semuanya. Buat apa? Oke. Bentar. Kita minta bibit lagi bisa nggak? Oh, saya selalu salah arah ya. Tadi kan kita dikasih bibit. Ini dia seharian di sini loh Pak. Like you ran out of shit, give me some more. Okay, you have any question? Please don't hesitate ask me. If you, oke, siap. Kita dapat bibit lagi, enak ya. Kita cuman minta-minta kok Pak. Gak bodoh Pak. Kita kasih lagi di sini. Siram juga kayaknya. Oh iya Pak, kita siram semuanya Pak. Kita siram-siram juga aja ya. Apa kita itu lagi aja ya bibitnya aja. Kan kita dapat bibit lagi. Kita itu aja ya. Ini pohon nggak bisa ya ditebang gitu. Gini cukup ya. Ada 8 kan lumayan. Kita tanam yang banyak Pak. Kan lumayan kan. Ada berapa tanaman. Oke, kita lanjut ke anak siapa tadi, Shelly ya. Ini kita tidur Pak, dia nunggu di sini Pak seharian, kasihan Pak. Bodoh amat ya. Wong misinya emang gitu, mau gimana lagi Pak. Kita langsung ke sini. Ella Sally, there you finally, did you bring proof? Okay. Oh, will you? Oh, do you we have a visitor? Siapa itu? Katanya ada tamu. Oh, ini ibunya. Oh, hey mom, you are home. Malah ketawa-ketawa Sally. Yes Sally, I just got back. And who make you tea? Dia tanya siapa ini katanya. Pak
Iya betul. Saya Pak Tani. Pak Tani, and she wanted to sum your crop and prove you live here. Iya, dia minta pembuktian katanya. Nih, yes, kita dapat kapak ya. Oh, look at that, it looks so fresh and delicious. Ini malah silinya malah terkejut, Pak. Terkejut, saya terkejut matanya gini, Pak. Don't you agree, Sally? Well, you never know, he could have just stolen them from someone else. Katanya kita nyuri, Pak. Kuhapret ini Sally. Kita nyuri katanya. Oh Sally, please Sally, please deh. Apa? I haven't seen Grabek this big on this inland since a big storm. Katanya dia nggak pernah melihat ada garbage sebesar ini semenjak ada badai. Which mean that this Grabek was in that grow heavily on his hand. Tell me, you think I'm wrong? No, you're not wrong. Well, I mean, I guess you're right. Okay. Jadi kita dapat kapak dong. Are you sure about that? Well, of course. Take it and to make your delicious meal using this fresh garbage. Apa ini? Well, of course. Take it and in return make your delicious meal. Dia katanya mau buat sesuatu dengan fresh garbage. Oh wait mom, I really don't think that's a great idea. Katanya itu bukan ide, itu ide yang buruk katanya, bukan ide yang baik kata Sally. Ini Sally ini kok curigaan amat sama kita ya, jahat gitu ya sama kita ya. My mom cooking is absolutely terrible. I don't even know what have ingredients most time. Oh, just want to be borrow eggs? Of course you can. Oke, kita dapat kapaknya. Yes. Actually, if you to have it, let's say my token credit for you is wonderful garbage your give us. Okay. This can small and this use quick fit brochure. You can cut down stop those trees without it. Okay. Kita langsung aja ya. Coba kita tebang. Oh bisa lah. Oke sip. Berarti kita tebang-tebang yang di dekat itu aja ya. Itu pohonnya orang lah kita tebang. Kita tebang yang dekat-dekat rumah aja. Soalnya ini ada aduh sambil kita bersihkan ini apa ya kayak gini-gini nih kita bersihkan. Jadi ya tempat kita makin besar gitu. Nih capek ya nggak apa-apa ya. Nanti kita sisakan berapa gitu aja. Aduh nggak bisa pak. Walah, masih ada giniannya ya. Oh bisa gini. Siap. Kita bersihkan sekalian nih. Jadi segini masa belum cukup sih buat itu. Udah ya. Sebentar. Saya makan ini dulu ya. Kalau saya buat sesuatu gitu bisa nggak ya? Saya sih pengennya buat sesuatu gitu. Nggak bisa
aja ya. Kita makan ini aja ya. Yus. Ya elah, nggak nambah loh Pak. Cuma nambah segitu Pak. Ya udahlah, segini cukup Pak. Kita nyari lagi, ada nggak? Di dekat Allah saya kesasar lagi. Loh, kok itu nggak ada? Come back later katanya. Waduh, sini kok nggak ada ya? Kemana dia? Siapa itu? Janet. Ya udahlah, kita langsung ya. Tapi darah kita tinggal segitu Pak. Telling you unable to repair this house, you are better leaving this. Loh, ini saya mau itu. Terus gimana caranya nge-repairnya? Cara nge-repairnya gimana Pak? Terusan Pak. Kita sudah ada kapak. Terus memperbaikinya gimana dong? Saya nggak ngerti ini cara perbaikinya gimana tapi. Kita tinggal tidur gitu kan? Bodoh amat lah, kita tidur aja. Energi saya habis Pak. Save and sleep. Ya, kita tidur dulu aja. Besok kita ke situ lagi, biarin dia di situ ya. Aduh, sebentar. Kayaknya ini sound saya agak ketek gitu ya. Aduh. Tes. Oke, udah normal kayaknya ya. Tadi saya kayak bunyi ada soundnya, saya agak bunyi aneh gitu. Oke, kita. Oh, ternyata tidur itu recovery juga. Saya baru tahu Pak. Tahu gitu kita tadi nggak usah makan ya. Tidur aja gitu full lagi, nggak perlu makan ini orang. Nggak perlu makan sebenarnya ini. You may vegetable growing, iya ya. Saya mau nyiram itu, kamu malah kena kamu. Siram. Saya masih nggak tahu itu caranya. Kita dapat X, tapi caranya biar kita perbaiki rumah itu gimana saya nggak tahu. Cara perbaikinya gimana? Oh ini. Oh kita ngasih kayu. You giving this to me, thanks being generous. Okay, I love this stuff. Terus? Lah. Terus perbaikinya gimana? Kayunya sudah tak kasihkan kamu semua, Pak.
Caranya gimana terusan? Saya nggak tahu ini caranya gimana. Apakah kita coba ke itu dulu? Kita coba jalan-jalan ke situ. Kalau nggak bisa, saya coba ke sini dulu, tanya di sini. Ini smash able should be able down soft trees, some food trees by or host try out eggs on those. There's some soft food trees by or host, so try it. Oke. Sorry about that. Oke, dia minta maaf. Berarti kita ke ini. Kan kita tadi sudah kemarin. Terus ini bisa nggak? Oh, yang kayak gini tuh susah. Terus saya sudah tebang-tebang loh. Kalau ini kasih dia masih nggak bisa ya, saya coba ke sana coba. Ini coba kita ngobrol lagi. Oh, dia masih nggak bisa. Oh, ini bentar. Ini apa ini? 5, 10. Select. Oh alah, itu toh caranya. Terus gitu, kenapa tadi kita ngasih kayu lah? Holy moly is my shop and as a brings fucking new. Oke. Yap. Katanya seperti dulu. Oke, better than that. You're a godsend. Oh, we're also ready. I doing business on my island again, and you more people to touch to business like one. Oke, dia tinggal di sini lagi. A little something I return for fixing my shop. Kamu nggak pengen ngasih apa gitu? Stone table. Oke, sip. I want to give you this stone table, actually very potential treasure to bring for net your house. Hold. Oke, siap. Haven't talk this will is done and honest be sure why a precious book anyway. Oke, siap. Kita dapat stone itu lagi buat nyalakan lampu ya. Stone you have right anyway, should keep going, see you around. Oke, siap. Imbalannya kita dapat itu. Ya, ketemu Jane. It's so true, Sam back in the Island is thanks to you, Pak Tani. Siap. You know, maybe we'll fix other home, the destroy people will come back just like the Sam. You know, maybe if we fix some the other homes, destroy people will come back just like Sam did. Oh, kalau kita apa? Perbaiki beberapa rumah, mungkin orang-orang bakal balik lagi ya, mungkin ya. I know it's just wishful thinking. Well, I still have work to do at home, so excuse me myself, let you know if you need any more help. Oke, siap. Dia pergi. Pak Tiny, I can stone table, can I see that? Oke, dia mau lihat stone table-nya. Exactly as I thought, I seen that shape, just like a panel that like we got to go there. Oke, siap. Kita ke panel situ ya, buat nyalakan panel. Tapi sebelum kita nyalakan panel itu, saya mau
Ternyata udah nggak kerasa ini udah 1 jam ya saya live. Jadi mungkin ini saya sudahi dulu, saya save, mungkin nanti malam lanjut lagi main ini. Jadi buat teman-teman yang nonton, buat nanti malam pantengin aja, oke? Nanti saya ada jadwalnya untuk streaming selanjutnya, oke? Jadi buat teman-teman yang udah nonton saya live ini, makasih udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Buat teman-teman yang nanti nonton offline-nya juga, makasih udah nonton. Akhir kata, happy gaming and see you sob. Saya mau istirahat dulu ini ya. Saya save and sleep. See you sob.